tubahaye ikaze kuri iki gicamunsi aho tugiye kubagezaho amakuru ari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru. Mureke munyemerere tugaruke kuri iyi nkuru yiriwe icicikana ku bitangazamakuru ku munsi w'ejo ku itariki 21, aho muri aka kanya tugiye kuyibagezaho rero ku buryo burambuye ku itariki ya 22. N'umuryango w'abibumbye turagarukaho FDL cyangwa se ibyo Yolande Macron yanenze Ubwongereza. Yolande Macron yanenze Ubwongereza bwirengagije ingaruka za FDL mu Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yanenze Ubwongereza bwirengagije ko umutwe w'iterabwoba wa FDL ukwiye gusenywa biteye ikibazo ushobora guteza ibirimo guhungabanya umutekano w'Abanyarwanda. Macron yasubizaga Shekomba wabazaga Ubwongereza n'impamvu bwibagiwe isenywa rya FDL ubwo bwishigikirizaga umwanzuro w'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano wo kuwa 21 Gashyantare 2025 usaba ko u Rwanda uhagarika ubufasha uha M23 no gukura ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwangu. Ubutumwa yatambukije ku rubuga rw'inkoranabuhanga rwa X, Shekomba yabajije ambasaderi w'Ubwongereza mu muryango w'abibumbye ati kubera iki mwibagiwe gusenya FDL aho mufite ikihe kibazo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko iki gihugu cy'Uburayi kimaranye igihe indwara yo kwibagirwa. Yagize ati bikorwa ku bushake kandi bisanzwe ko Ubwongereza bufite indwara bwahisemo yo kwibagirwa. Abanyarwanda 5 bakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 mu Rwanda bamaze igihe mu Bwongereza imyaka irenga 20. Macron yasobanuye ko Ubwongereza bwemera ko aba banyarwanda babumazemo imyaka irenga 20. Abo ni Mutabaruka Celestine, Ugira Shebuja Celestine, Munyaneza Charles, Bajinya Vincent na Neziryayo Emmanuel. Bafite ibyo bagomba kubazwa ariko bwanze kubaburanisha mu rukiko. Yakomeje agira ati Ubwongereza bwemera ko aba bakekwaho bafite ibyo bagomba kubazwa ariko bwanze kubohereza mu Rwanda kandi nta mugambi bafite wo kubaburanisha mu rwego rwo hejuru cyane by'ubutabera bwabo. Raporo zitandukanye zirimo izakozwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye zagaragaje ko FDL ifite ibirindiro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ko ikorana n'ingabo z'iki gihugu FARDC zikayiha ubufasha burimo n'intwaro n'imyitozo ya gisirikare. Mu nama ya Rwanda, u Rwanda rwagaragaje ko RDC n'umuhuza Angola ko FDL izakomeza kuba ikibazo ku mutekano warwo mu gihe ihabwa intwaro n'imyitozo ya gisirikare ikanakomeza kuba hafi y'umupaka w'u Rwanda. U Rwanda na RDC na Angola byari byemeranyije kuri gahunda yo gusenya FDL igizwe n'icyiciro kirimo kubanza gutahura ibirindiro byayo, kuyigabaho ibitero no gucyura abarwanyi bayo. Gusa kuva ibiganiro bya Rwanda byahagarara mu Kuboza 2024 bisa naho nta cyizere cy'uko uyu mwanzuro uzashyirwa mu bikorwa vuba. Umuryango mpuzamahanga n'Ubwongereza wo ukomeza kwibanda ku gusaba umutwe wa 23 guhagarika imirwano no kuva mu bice byose wagiye ufata by'umwihariko umujyi wa Goma n'uwa Bukavu, binashinja u Rwanda gufasha uyu mutwe nyamara rwabihakanye kenshi ko rudatera inkunga uyu mutwe mu 23. Guverinoma y'u Rwanda igaragaza ko kwirengagiza ingingo z'ingenzi mu gushakira ibisubizo iki kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange bidashobora kuzakemuka mu buryo burambye. Bitewe Abanyarwanda bageze mu Bwongereza hagati y'umwaka wa 1997 n'uwa 2003 babanayo n'imiryango yabo mu
mijyi itandukanye bidegembya, nyamara leta y'u Rwanda imaze imyaka myinshi yarasohoye impapuro zo kubata muri yombi. Polisi y'Ubwongereza yageze ku butaka yigize kubata muri yombi 2006. Mu mwaka ukurikiyeho hatangira urubanza kubaburanisha bakoherezwa mu Rwanda kugira ngo rubaburanishe. Ku nshuro ya mbere byari byemejwe ko boherezwa mu Rwanda, ariko urukiko rw'ubujurire rubitesha agaciro kuko ngo hari ubwo batahabwa ubutabera bahise barekurwa. Muri 2009 inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza yatoye itegeko ryemeza inkiko zo muri iki gihugu kuburanisha ibyaha bya jenoside n'iby'intambara byakorewe mu bindi bihugu kuva mu 1991. Jacques Straw wo muri Minisiteri y'Ubutabera icyo gihe yavuze ko Ubwongereza butazaba icumbi ritekanye ry'abakekwaho ibyaha by'intambara, kandi ko niba bidashoboka ko abakekwaho ibyaha baburanishirizwa aho byakorewe, Ubwongereza buzajya bubaburanisha. Yagize ati aya mategeko asobanura neza ko Ubwongereza butazaba icumbi ritekanye ry'abashinjwa ibyaha by'intambara. Niba bidashoboka ko abanyamahanga baba mu Bwongereza baburanishirizwa ibyaha aho byakorewe, tuzababuranisha ku byaha byakozwe kuva 1991 hashingiwe ku itegeko ry'Ubwongereza ririho ubu. Nubwo Jeanke yavuze atya, ijambo rye ryabaye amasigara cyicaro kuko aba banyarwanda bakomeje kuba mu Bwongereza ntacyo bikanga kuko ntibigeze baburanishwa, cyane ko koherezwa byanzwe n'urukiko muri Mata na Gicurasi 2023. Abagenzacyaha bo mu Bwongereza baje mu Rwanda gushakisha andi makuru kuri aba banyarwanda. Ni dosiye bisa naho kuyikoraho iperereza bitazaba vuba. Ubwongereza buvuze M23 n'u Rwanda byavuga kuri FDL, byavuze kuri M23 n'u Rwanda, ariko ntibyavuga kuri FDL ikorana na leta ya RDC. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yorandi Makoro yanenze byihariye kwirengagiza ku kibazo cy'Ubwongereza mu guhagarika inkunga. Aya ni amakuru Trade News biri kugenda igutegurira 5 kuri 5, aho tugenda tugusaba ko waba umuterankunga waba umuterankunga mukuru wa Trade News, aho tugenda tugusaba ko wakora subscribe, ubundi tugenda tukugezaho amakuru aba ari kuvugwa hirya no hino aho bigenda bitandukanye. Tugenda tunyarukira mu bindi binyamakuru. Muri aka kanya rero mureka tunyarukire muri Rubavu, aho Kigali Today yatangaje ko hari abakekwaho ibyaha bitandukanye, aho bivugwa ko Rubavu batangiye gusana ibyangijwe n'ibisasu bya RDC. Abatuye mu karere ka Rubavu batangiye ibikorwa byo gusana inzu zasenywe n'ibisasu byarashwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu karere ka Rubavu. Ni inzu zo mu kagari ka Mbugangari mu murenge wa Gisenyi zarashweho na FARDC tariki 27 na 28 Mutarama 2025, ubwo mu mujyi wa Goma harimo kubera imirwano M23 yari ihuriyemo n'ingabo za leta FARDC nabo bari bafatanyije barimo FDLR, SADC na Wazalendo. Ibisasu byarashwe mu Rwanda byahitanye abantu barenga 16, hangirika ibintu bitandukanye birimo abantu hakomereka abantu batandukanye, harimo abantu 160 bakomeretse bikabije n'ibyoroheje. Isesengura ryakozwe n'akarere ka Rubavu ku bufatanye na Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema ryagaragaje ko inzu 293 zangiritse, harimo inzu 10 zasenyutse burundu, inzu 245 zangijwe isakora
zangijwe isakaro, 38 zangirika cyane, ibisenge, inzu n'amabati birangirika. Minema itangaza ko zizasanwa izi nzu 293 n'amashuri 7 bizatwara ingengo y'imari isaga miliyoni 527. umunyamabanga uhoraho muri Minema Philippe Habinshuti yakomeje agira ati avuga ko inyubako z'amashuri zisanzwe zitwara miliyoni 35, amazu y'abaturage kuyasana atwara arenga kuri miliyoni 400, ariko hari ibindi bikorwa byasanwe birimo amazi n'umuriro. Akomeza ko byose bigomba gusanwa ubuzima bugasubira uko bwari bumeze cyangwa bukaba bwiza kurushaho. Mu gihe harimo imiryango 10 amazu yabo yasenyutse bukaba bukodesherezwa hanze. Philippe Habinshuti avuga ko ibikorwa by'ibyo gusana bitazarenza amezi 3. Trade News ikomeza kugezaho amakuru abari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru. Icyo tugomba kukwibutsa nuko wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu makuru agiye atandukanye. Reka muri aka kanya nanone tunyarukire mu karere ka Rulindo, aho bivuga ko abantu 9 batawe muri yombi nyuma yo gufatanwa kanyanga. Abantu 9 bo mu karere ka Rulindo barimo abazwi nko gukora kanyanga n'abacuruza, polisi y'u Rwanda yafatiye mu cyuho bari muri ibyo bikorwa ihita ibata muri yombi. Abo bantu barimo abagore ndetse n'abagabo. Ni abo mu mudugudu wa Ncyaba n'uwa Kabuga mu kagari ka Mvuzo mu murenge wa Murambi. Bafashwe ku wa gatanu tariki ya 21 Gashyantare 2025. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru CP Jean Bosco Mwiseneza wemeza aya makuru yagize ati mu byo bafatanywe harimo ibikoresho bajya bifashisha mu guteka kanyanga, kuyitunda n'ibyo batwaramo imisemburo bayikoramo. Bimwe muri ibyo ni ingunguru imwe, amajerekani 88 harimo ayo bari bashyizemo umusemburo witwa melase ukorwamo kanyanga, andi abereye aho, ndetse na litiro 17 za kanyanga nyirizina zafatiwemo. Yunzemo agira ati polisi yabifashijwemo igendeye ku makuru yahawe n'abaturage yuko abo bantu bazwiho kwishora mu biyobyabwenge, bakaba bakekwaho guteka kanyanga bakanayikwirakwiza hirya no hino mu gihugu. Bakimara gufatwa bahise bajyanwa kuri polisi station ya Murambi, bakaba barimo gukorwaho iperereza. CP Mwiseneza yibukije abaturage kwirinda kwishora mu bikorwa nk'ibi bigayitse byo gukora no gucuruza ibiyobyabwenge, kuko ari icyaha gihanwa n'amategeko kandi bigira ingaruka ku buzima bwabo. Yakomeje agira ati polisi irabamenyesha ko bagifite amahirwe yo kubireka burundu kuko batazigera bibahira amafaranga bashoramo, n'ikindi kiguzi cyose bibasaba ngo bizajya bibabera ibihombo, byose bizahora biba ibihombo kuri bo. Niba zibukire babireke kuko polisi yabishyizeho ingamba zikarishye zirimo kubashakisha aho bari hose bagakurikiranwa, ndetse ibikoresho bakoresha bakabihomba muri rusange. Aya ni amakuru Trade News ibigenda iguma igutegurira abari kunyura hirya no hino ku bitangazamakuru ndetse no mu karere nyirizina nyiri rusange, tukahigerera natwe tukabagezaho amakuru agiye arambuye. Twabateguza ko mu makuru araza gukurikira turabagezaho ubwo bafunzwe ubuhamya bwo wafunzwe mu byitso isiganwa kazima, ubuhamya bwa Marabanyi wa Kinye Tour du Rwanda imbere ya 1900 aho yayikinaga mu